Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Moses Turahirwa umunyamideli uzwi cyane mu Rwanda akurikiranwa afunze ko nta mpamvu zifatika zatuma aburana ari hanze. Mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku wa kabiri, Turahirwa yari yavuze ko asabwa kuburana adafunze ku mpamvu zitandukanye zirimo no kuba akeneye kwivuza. Uyu munsi urukiko rwavuze ko Turahirwa yemera kimwe mu byaha aregwa cyo kunywa ibiyobyabwenge, naho icyo cyaha hakana cyo gutunda urumogi ruvuga ko kidashingira ku ngano y'ibiyobyabwenge yatunze kuko ngo yabivanye mu kindi gihugu abizana mu Rwanda. Ku wa kabiri uregwa yari yavuze ko yafatanywe garama 2 z'urumogi, nazo avuga ko yerekanye ku bushake. Urukiko rwavuze ko kuba yarasabye kuburana adafunze kugira ngo yivuze byagombaga kwerekanwa na raporo ya muganga. Ruvuga ko nta kintu rushingiraho rwemeza ko ubuzima bwe buri mu kaga nk'uko abivuga. Kuri iki cyemezo cy'urukiko, umwunganizi we Maître Romad Bengang Nassar wo muri Cameroon yabwiye BBC ko ababajwe n'icyemezo cy'urukiko kandi aciwe intege n'ubutabera bwo mu Rwanda. Sarah yavuze ko agiye kureba niba hari izindi nzira zirimo yajyanamo ikirego. Moses Turahirwa ntabwo yari ari mu cyumba cy'urukiko ubwo uyu mwanzuro wasomwaga. Iki cyemezo cy'uyu munsi kivuze ko uregwa ahita ajya gufungirwa muri gereza nkuru ya Kigali Imageragere. Imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kabiri, Moses Turahirwa yemeye ko yanyweye ikiyobyabwenge cy'urumogi ariko ahakana ingano y'urwo yafatanywe. Uyu munyamideli ufite inzu izwi nka Motion hashize ibyumweru bigera kuri 2 afunze akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Turahirwa ni umwe mu banyamideli bakomeye mu Rwanda. Imyenda akora yambarwa na benshi mu Rwanda, harimo na bamwe mu bategetsi bo ku rwego rwo hejuru. Mu rukiko kuri uyu wa kabiri, Turahirwa yavuze ko ibyo aregwa bifite aho bihuriye n'ibyo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi gushize. Umushinjacyaha yavuze ko Turahirwa aregwa gutunda, kubika no kunywa ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ubushinjacyaha bwavuze ko yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi yavanye mu gihugu cya Kenya. Ahawe umwanya ngo yiregure, Turahirwa yarabanje kunanirwa kuvuga ahubwo ararira, ariko nyuma y'akanya abasha gutangira kwiregura n'ijwi rito uko yireguye. Moses Turahirwa yari wunganiwe n'umunyamategeko wo mu mahanga yahakanye icyaha cyo gutunda urumogi, avuga ko yavanye muri Kenya garama 5 bakamufata na garama 2 kandi ko ari we ubwe wazitanze ku bushake. Avuga ko gutunda urumogi byaba byumvikanisha ko ari ingano nini yaba ari igamije n'izindi nyungu zitari ukunywa urumogi gusa. Yemeye ko yanywaga urumogi ngo rumufashe guhangana n'ikibazo cy'agahinda gakabije kandi ko yari yaratangiye gufashwa n'abaganga ngo abashe kurureka burundu. Turahirwa Moses yavuze ko yari yaraguze itike y'indege yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubonana n'inzobere ifasha abantu kureka ibiyobyabwenge. Yasabye gufungurwa ngo kuko afite uburwayi bw'agahinda gakabije agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abone uko yivuza. Ubushinjacyaha bwavuze ko atari ubwa mbere akoze icyaha nk'iki, ko yari yarakatiwe imyaka 3 y'igifungo kandi ubu yari ari mu bujurire, none akaba yongeye gukora icyaha akiri mu bujurire bw'igihano cya mbere. Ubushinjacyaha buvuga ko yafashwe kubera iperereza ryamukekagaho
gukoresha ibiyobyabwenge. Turahirwa we yavuze ko nta perereza ryakozwe, ko yafashwe kubera ibintu yanditse ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibisabiye imbabazi umukuru w'igihugu kandi ko n'ubu agitakamba azisaba nk'uko abivuga. Ubushinjacyaha bwavuze ko ari abavuze n'aho bihuriye n'ikirego yarezwe. Katurebere hamwe amategeko akaze ku biyobyabwenge. Ku bireba ibirego biregwa Turahirwa, ingingo ya 263 y'igitabo cy'amategeko y'u Rwanda ivuga ko umuntu uhanwe no kunywa ibiyobyabwenge ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Iyo ingingo ivuga kandi ko umuntu wese utunda ubika ibiyobyabwenge bihamanye iyo abihamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa igifungo cya burundu n'izahabu ya miliyoni zigera muri 20 y'u Rwanda. Iteka rya Minisitiri w'Ubuzima ryo muri 2019 rishyira urumogi hamwe na kokayine, heroyine na mugo mu rwego rw'ibiyobyabwenge bihambaye. Gusa ikiyobyabwenge cy'urumogi ni kimwe mu byiganje bifatanwa kandi biharanirwa bigahanirwa abatari bake mu Rwanda. Muri 2023 Turahirwa yemeye mu rukiko gukoresha urumogi, ariko ahakana ibindi byaha yaregwaga. Yaje gukatirwa gufungwa imyaka 3 nyuma arekurwa by'agateganyo kandi arajurira. Ubu urubanza ntirurarangira. Ni ibiki yari yatangaje ku mbuga nkoranyambaga? Mu ntangiriro z'ukwezi gushize hari ubutumwa bwakwiriye ku mbuga nkoranyambaga mu mafoto screenshot bivuga ko bwanditswe na Moses Turahirwa. Uyu munsi mu rukiko yabikomejeho ko ubwo butumwa ari ubwe kandi yabusabiye imbabazi. Ubwo butumwa bwo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane bwo mu buryo bwa status bugaragara ko bwatangajwe kuri konti ya kuri Instagram yitwa Kwanda Season ya mbere iri mu izina rya Moses Turahirwa. Ubu ni bukigaragara ku rubuga. Ubwo butumwa bufite umutwe uvuga ngo nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Ubwo butumwa bugakomeza bugira buti inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa. Avuga ko ubwo yajyaga mu mujyi wa Kamembe unazwi nka Rusizi ubwa mbere afite imyaka 6 yari ari kumwe na nyina agiye gusura se wari ufungiye mu mujyi wa Cyangugu. Ati inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome muri gereza namusuhuje. Yongeraho ko yaraye arira ubwo yamenyaga ko His Excellency His Excellency azambara ishati na hanzi. Icyo gihe cyo yari afite imyaka 28. Ati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Nyuma y'ubwo butumwa bwavuzwe cyane tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane ibya Moses Turahirwa ntibyamenyekanye neza kugeza tariki 22 z'ukwezi kwa kane. Urwego rukora iperereza ku byaha ruvuze ko Turahirwa afunze ashinjwa gupimwa bagasanga yakoresheje ibiyobyabwenge. Uyu munsi
nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwavuze ko rutazatangaza icyemezo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Turahirwa ruzatangaza icyemezo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Turahirwa Moses kuwa 5 tariki ya 9 z'uku kwezi. Ngaho nguko rero ibya Turahirwa Moses rero mbibutsa gukanda subscribe, mbibutsa gushyiraho comment, mbibutsa gukanda like, mundi mugasharinga, mukomeze mugire ibihe byiza.